ассалому алайкум бинандагони арҷманд. барномаи навбатии таваҷҷӯҳ манзури шумост. мо ин навбат бобати мавзӯи нақши ҷамоатҳои маҳаллӣ дар самти пешгирӣ аз ифротшавии ҷавонон суҳбат мекунем. самти барномаи мо бештар аз пешгирӣ аз ифротшавии ҷавонон ва нигоҳдошти субот дар ҷомеа аст. муқовимат ба экстремизму терроризм ин пеш аз ҳама кори дастаҷамъона аст. яъне касе наметавонад бигӯяд ки ин кори ман нест. яъне дар ҳамдастӣ мо метавонем барои суботи ҷомеа хидмате карда бошем. агар вазъиятро бо 5 соли пешин муқоиса кунем, дар самти мубориза бо гурӯҳҳои ифротиву тунгаро корҳои зиёде ба анҷом расонида шуданд ва аммо боз корҳои зиёде ҳаст ки бояд ба субот расонида шавад. мо имрӯз аз мақомҳои ҷамоатҳои маҳаллӣ дар роҳи мубориза бо экстремизму терроризм сухан мекунем. дар ин самт чӣ корҳо иҷро шуданд ва кадом мушкилот боқӣ мондааст. ин аз масъалаҳое мебошад ки имрӯз мо мехоҳем дар барнома матраҳ карда бошем ва ин лаҳза ман барои шумо меҳмонони барнома, коршиносони азизи барномаро ба шумо муаррифӣ мекунам. Самат Шарифович Болтиев, ҳуқуқшунос, профессори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. Хуш омадед мегӯям устод. Хайрнисо Исломовна Темирова, устоди донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд. Хуш омадед мегӯям ман. Фахриддинзода Фирдавс, муовини сардори риёсати кор бо ҷавонон ва варзишии вилояти Соғд. Хуш омадед мегӯям. ва ҳоҷиф Абдусамад Абдулазизович Ходимиддин, сархатиби ноҳияи Ҷаббор Расулов. Хуш омадед мегӯям. хуб, меҳмонони арҷманд, ман фикр мекунам он масъалаҳое ки дар оғоз гуфтам ва мавзӯи барнома ба ҳар сурат ба мо шумо ошно аст ва ин лаҳза ман мехостам барои бинандаҳо аввал як нуктаро гуфта бошам ки ба ин барнома телефони фаъоли мо ҳамешагӣ фаъол аст. ин рақам 92 912 77 66 аст. ин рақам ба мессенҷери вайбер пайваста. шумо метавонед ҳам паёмак фиристед, ҳам хат ирсол намоед ба мессенҷери вайбер ва ҳамчунин метавонед ба барнома занг зада андешаатонро вобаста ба ин мавзӯе ки мо имрӯз матраҳ мекунем баён дошта бошед. меҳмонони азиз, дар оғози барнома ман мехоҳам андешаҳои шуморо, таваҷҷӯҳи шуморо ба як гузориши барнома ҷалб карда бошам ва ин лаҳза ман аз коргардони барнома хоҳиш мекунам он навора барои мо шумо намоиш диҳанд, баъд суҳбатамонро оғоз мекунем. марҳамат. шаҳри Исфара ба маълумоти имрӯз зиёда аз 270 000 нафар аҳолӣ дошта, фарогири 26 маҳалла ва 12 ҷамоат мебошад. шуғли асосии мардум дар деҳаҳо боғдориву кишоварзӣ, дар шаҳр бошад саноату сохтмон мебошад. қишри зиёди аҳолӣ аз деҳот ба муҳоҷирати меҳнатӣ меравад. солҳои пеш рақамҳои ҳолатҳои гароиш ба ҳизбу ҳаракатҳои тундрав нигаронкунанда буд. бо гузарондани корҳои профилактикӣ ва ҳамкории мардум бо ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ натиҷаи хуб дода истодааст. дар қатори гузарондани мулоқоту вохӯриҳо, суҳбатҳо бо мардум, инчунин боз як техникаи дигар, яъне усули дигарро пеш гирифтан, ин яъне бевосита кор кардан бо сабаб ва омилҳое ки ҷавононро ё ин ки сокинони шаҳру деҳотро дар гузашта ба ҳамин гурӯҳҳои тундрав ё ин ки худ ифротгаро шомил карда буданд. ва барои пешгирии ин гуна усулҳо бояд бигӯем ки аз моҳи апрели соли 2018 аз тарафи гурӯҳи кории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара оид ба амалгашти ҳамин стратегия як лоиҳаи маъракаи иттилооти ҷамъиятӣ бо дастгирии ташкилоти байналхалқии дунёи бехатар дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъиятии азид, яъне Ассоатсияи зиёи илми техникӣ амалӣ шуда истодааст. имрӯз мана мо дар гӯшаи амрикоӣ дар ин ҷо як маҳфили омӯзишӣ барои ҳамон аъзои гурӯҳи корӣ дойр карда истодаем ки онҳо бевосита дар маҳалҳо рафта барои муайян кардани мушкилот, муайян кардани проблеми мардум корбарӣ мекунанд, яъне аз мардум интервю мегиранд, мусоҳиба мегиранд ва ҳамчун фокус группа бо онҳо мулоқот намуда мушкилоте ки мардумро ба ташвиш меоварад онро муайян менамоянд. бархе аз масъулони ниҳодҳо бар ин назаранд ки муҳоҷирати меҳнатӣ ягона ҳолате аст ки бояд назорат ва танзим шавад. имрӯз муҳоҷиратҳо бояд як муносибат ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба низом дароварда шуданд. албатта ин муҳоҷират ин як раванди ҷаҳонӣ аст. тамоми ҷаҳон дар муҳоҷират аст, тамоми ҷаҳон дар сафар аст. лекин имрӯз зарур аст ки коршиносонро, роҳбарону масъулони ҳамин соҳаро зарур аст ки раванди муҳоҷирати тоҷиконро дар хориҷи кишвар зери назорати қатъӣ гирифта бошанд. дар дохил ҳолатҳои гароиш дигар ба қайд гирифта нашудааст, аммо назорати муҳоҷират берун аз ватан душвор шудааст.
якчанд пешравиҳо ба назар гирифта шудааст ҷиҳати ҷавонон ки дар аз ҳисоби муҳоҷирати меҳнатӣ ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳо шомил мешаванд шумории онҳо кам шудааст. дар оянда ба нақша дорем ки якчанд гурӯҳи фаъолони шаҳри Исфараро ташкил намуда якҷоя бо диаспораҳо дар хориҷи кишвар дар ҳудудҳои Федератсияи Россия мулоқотҳо баҳри беҳтар кардани корҳои иттилоотӣ фаҳмондидиҳӣ дар байни муҳоҷирон вохӯрии мулоқотҳо дар Федератсияи Россия баргузор кунем. дар шаҳри Исфара зиёда аз як сол инҷониб маъракаи густардаи иттилоотӣ ҷиҳати татбиқи стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020 ба роҳ монда шудааст ва тамоми ниҳодҳои давлативу ҷамъиятӣ дар ин самт корбарӣ доранд. имрӯз падарону модаронро зарур аст ки вақте ки фарзанди худро ба муҳоҷирати меҳнатӣ гусел менамоянд аввал соҳиби дониш, соҳиби касб, соҳиби ихтисос намоянд хуб мешуд ҳамин чиз ба раванд гирифта мешуд. дар баробари ин сафи ҷавонони фаъол дар ин кор афзуда аст ва байни мардум ва махсусан ҳамсолонашон корҳои фаҳмондидиҳӣ бурда истодаанд. имрӯз рӯяи ҷавонон хеле хуб аст. баъзе онҳо вақте ки мо дар кӯчаву бозорҳо амон рекламаву маводҳоро тақсим мекунем баъзеҳошон барои мо механданд. баъзеҳошон механданд ки барои чӣ шумо дигар кор надоред, гӯё барои моро масхара мекунанд. мо аз ин дилгир намешавем, чунки ин вазифаи мо ҷавонон аст ки имрӯз ҳамин шаҳри худро, деҳаи худро, тоҷикистони азизи худро ободу зебо гардонем. гулҷаҳон хонандаи литсеи шаҳри Исфара аст ва ҳамроҳи иқбол ба ин гурӯҳи тарғиботчиёни фаъол шомил аст. на танҳо дар кӯча, инчунин дар хона низ барои тарбияи дурусти додаронаш ба волидонаш кӯмак мекунад. баъди дарсҳо додаронамро ба китобхонӣ таклиф менамам, яъне мо ҳамҷоя менишинем ва дарс вазифаҳои хонагиро иҷро менамем ва инчунин китобҳои бадеӣ мехонем ҳамроҳ ва онҳо ҳамин тавр онҳо ба бозиҳои телефонӣ камтар рӯй меоранд. аз 270,000 нафар аҳолии Исфара имрӯз 134,000 нафарашонро занону духтарон ташкил мекунад. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии маҳаллӣ имрӯз дар самти баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ва бо шуғли манфиатбахш фаро гирифтани онҳо корҳои назаррасро ба сомон расонида истодааст. то имрӯз 5 нафар занон раиси ҷамоатанд ва дар умум 34 нафар занон дар Исфара дар корҳои роҳбарикунанда фаъолият доранд. ин амалҳо дар роҳи таҳкими оилаҳо ва маърифати ҳуқуқии занону духтарони маҳаллӣ нақши муҳим дорад. чун оила устувор шуд, ҷамъият низ ҳамон гуна мешавад. меҳмонони азиз, ба гузоришро тамошо кардем ва фикр менам ҳар як нафари шумо аллакай андешаҳои худатон доред. ман мехостам аз устод як чиро пурсид бошам. назари шумо ба он масъалаое ки мусоҳибон дар ин гузориш баён кардааст чӣ гуна аст ва эҳсос мекунед ки корҳои фаҳмондидиҳӣ воқеан натиҷаи хуб дода истодааст ва ё дар ин самт бозам мушкилиҳо ҷой дорад? Марҳамат. воқеан вақте ки ин сюжетро тамошо кардам, ман аҳамият додам ки он нафароне ки аз номи ҷавонон, аз номи занҳо, аз номи роҳбарони мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ баромад карданд, онҳо мавқеи ҷамъиятеро ифода карданд ва ҳаққони мо ҳам нафақат дар шаҳри Исфара ва ман дар шаҳри Хуҷанд ё дар дигар минтақаҳои Тоҷикистон мо ҳис мекунем ки аз сабаби мафкураи мардум дегаргун гаштанаш аллакай натиҷаи ҳамин корҳои фаҳмондадӣ баръало маълум аст. чанд сол пештар ҳатто вақте ки барномаи таваҷҷӯҳро аввалин маротиба оғоз карда будем, дар он вақт мушкилиҳо хеле бисёр буданд, чунки ҳамон чизҳои хеле оёне ки рӯйрост ба ҳама маълум буд, ҳамаро ба мардум мегуфтед намефаҳмиданд. аз ҳама асосияш барои ман як боиси қаноатмандист ки мардум бетарафиро кам карданд. яъне дар маҳалми, дар ҷои корми ё дар ҷои таҳсилми аз ҳамдигар бохабар мешаванд. агар ба ногоҳ ягон нафар либосаш ё ки намуди зоҳирияш ҳатто рафтору кирдораш дигаргун шавад, агар аллакай эрод мегиранд, мепурсанд ҳамин мафкура чӣ хел мустаҳкам шавад. ҳатто ба муҳоҷират ҳозир инҷа ишора карданд ки вақте ки ба муҳоҷират мераванд ҳамон вақт онҳо як ба гурӯҳи осебпазир табдил меёбанд. гап дар сари он аст ки агар мо дар оила, дар маҳалла пеш аз муҳоҷират рафтан онҳоро
тарбияю тарғиботи ҳамин хел кунем ки онҳо шуурнокияшон мустаҳкам шавад, ҳисси ватандӯстиашон мустаҳкам шавад, ҳатто дараҷаи фаҳмиши динияшон мустаҳкам шавад. гумоштаҳои ҳаракатҳои ифротгароӣ дар хориҷа буда ба онҳо таъсир расонда наметавонад. ман баъзе ҷавонҳое ки ба хориҷа мерафтанд мехоҳанд барои муҳоҷират, ман мегӯям ки аввал шумо ҳамин ҷа бояд ки касбу ҳунар омӯзед, дониш гиред, забонро ёд гиред, як мавқеи ҷамъиятиро баъд равед ки барои он ҷо шумо худатон истодагирӣ карда тавонед. барои ҳаминам ман боварӣ дорам ки адами кӯшишу ғайрати мақомотҳои гуногуни давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори умум дар мисоли симои мустақилии аккум, ин аллакай натиҷаи хеле хуб дода истодааст. ташаккур. муаллима хайринисо исломовна, ман як нуктаро аз шумо пурсидам. дар гузориш ишора рафт дар мавриди баланд бардоштани мақоми зан, ҳамчунин шунидани мушкилоти вай. ҳатто гуфтем ки имрӯз дар исфара роҳбарии 5 ҷамоатро занҳо бар уҳда доранд ва 304 нафар занон дар кори роҳбарикунанда ҳастанд. ва чун муаллима шаҳло абдуманонова раиси роҳбари мудири бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳукуми давлати шаҳри исфара гуфтанд ки имрӯз қишри осибпазир гӯем ана ҳамон муҳоҷирони меҳнатӣ ва оилаҳои онҳо ҳастанд ки مثلا با آنها ما بیشتر کاربری میکنیم. شما همچون یک نفر فعال جامعه، فعال حزبی در فعالیت هر روزی خودتون با زنها کار میکنید. من میخواستم امروز وقتی شما با زنها مناسبت میکنید، آنها تا کدام اندازه در شناخت مشکلات خودشون قادر هستند؟ زن با یک دستش گهواره، با دست دیگرش دنیا را تکان میدهد. امروز انا همین به حزب و حرکت ها شامل شدنی فرزندانم و من اول خودم زن باشم زنها رو گناهکار حساب میکنم، چون که زنهای ما همین مهاجرتی مهنتی و رفته مهنتی کرده آمدگی مردهای قدرش نرسیده، حالا هم بعضی تنظیمی رسم و آیین‌ها رو رعایت نکرده، مبلغ گذاری زیاد کرده، مجبور میکنند که مردها رفته در مهاجرت کار کرده مبلغ یافته بیایند. اکنون من همچون نماینده، همچون اعضای شورای زنهای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت که راهبری آن را رحیم و فیروزه خان دارند، ما در نزد آن همین شورا محفلی خوشتامند داشتیم و داریم و امروز باز یک محفلی دیگر تشکیل شده است، وحدت عائله. انا مقصد ما همین است که به شهر و ناحیه ها رفته، نه اینکه به یک تالار مکتب معلمای و فعالان را جمع کرده با آنها هم صحبت شده بیاییم. امروز ما همین خیلی به نزد خود مقصد گذاشته که به محله ها می رویم. مثلا ما با یک چند جماعت ها محله های شهر کانیبادام، اسفره، زفرآباد، سپیتامین، عینی، پنجکند، عموما تمامی شهر و ناحیه های ولایت برفتیم. نهایت به من معقول شد کاربری در جماعت پیلوتان و پتری کانیبادام. وقتی که ما رفتیم، ما مرکزهای هنر آموزی پیدا شدگی در همه شهر و ناحیه ها، از همون مرکز یک نماینده رو گرفتیم، ما رو همراهی کنید به محله ها رویم. به یک محله بردن، در اونجا زنها یک 12-13 نفر زنها، کلان سالها هستند، میان سالها هستند، جوانها هم هستند، همه آنها با دوختنی جامعه مشغول هستند. اینه میدوزیتون چخیل میفرشتون چه میکنیتون؟ گفته شیشته ما هم همراهشون شدیم، سوزن گرفتیم، جامعه و سوزن زدیم، چی کردیم؟ شیشته همراهشون هم صحبت شدیم. وقتی که هم صحبت شدیم، از همون صحبت علاقه معلوم شد که اونجا 3 قشری زن ها کو جوان، میان سال، کلان سال هستند. جوانها دویده رفته خوراک پخته میبیان، خوراکشان کلان سالها میگن که این نامی خوراک فلان است، این خیل کردی، علاقه همینجا یاد دادنی خوراک پزی سر میشد به جوانها. و میان سالها به کلان سالها کمک کرده در کارهای مشکل تری همون جامعه دوزی کمک بکنن و کلان سالها بعد آخرین ویهای اپراتسی گوییم اگر همون عملیات های اجرا شوی جامعه را به جامعه آورند و در همونجا درباره شوهرشون گام میزنن، درباره پسرشون گام میزنن. این بسیار یک چیزی نغز است که ما نهایت خرسند شده آمدیم که در بعضی جایها رویدگر همین زنها دری کوچو برانده سیت چاتاشان غیبتی مردم کرده میشنن، لیکن در همین محله ها ما دیدیم از اونجا برانده باز با یک اویلی دیگر رفتیم کمتر از این محله دورتر، اونجا رویم دوزنده دخترها
як 4-5 та машина ҳаст унҷанда, мошини зардӯзӣ ҳаст, мошини дарздӯзӣ ҳаст, мошини вай дӯконҳои ҷиҳакбофӣ ҳаст. духтарҳо кор кити машғул. Падари ҳамон хонадон мегӯянд ки ман завқам омда ҳамиҳо хизмат мекунам. акнун одам кор хоҳад, дар ҳама ҷо кор ёфт мешавад. лекин ҳамин муҳоҷирати меҳнатӣ ва рафтагиҳо ва ҳамин ки чунки онҳо ҳунар надоранд, гӯё харидороне ки унҷо пойда мешинанд, ҳамин муҳоҷирати меҳнатӣ мерафтагӣ моҳоя камакак ки ҳунар надоранд, ҷои хоб надоранд, дарро вайҳои зархарид карда мегирану ба ҳамин ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳо шомил мекунанд. ва барои ҳамаи ҳамин ман аввало аз модарон, аз занҳо хоҳиш дорам ки аввалаш ин ки шавҳарошон ба шавҳаромо ва писаромо ва мардҳо ва раҳм кунем. Инқадар ҳамин ман асту ками гуфта тӯйҳои пурдабдаба гуфта азоб банамонем. муҳоҷирати меҳнатӣ ва рафтаномоя камтар кунем. ташаккур. хуб, ман аз фирдавс фахринзода як нуктаро пурсида ҳастам. фарқияти ҷавонони деҳоту шаҳр дар масъалаи дастрасӣ ба имкониятҳо барои рушд шумо имрӯз чӣ гуна мебинед? Воқеан ҳам ҳамин фарқият калон аст. ба андеши шумо кадом корро ба сомо расонем ки ҳолатҳои гароиши ҷавононро ба гурӯҳҳои экстремистӣ, он чизе ки мо дар гузориш ишора рафт дар хориҷ, имрӯз дар дохил мо масъаларо ҳал кардем, гӯем аллакай шомилшавӣ нест, гароиш нест, аммо дар хориҷ чун ба муҳоҷират меравад, онҷо гӯем бо вуҷуди масалан мавҷудани будани масалан диаспораҳои тоҷикон, аммо ҳамоно назорат душвор аст. марҳамат, назари шумо. ташаккури зиёд. мехоҳам як нуқтаро қайд кунам ки воқеан шумо дуруст қайд кардед ки новобаста аз оне ки имрӯз сабабу омилҳоро мо кӯшиш карда муайян карда истодаем ва то андозае ҳами шиддати гароиши ҷавононро то ба ҳадди нестӣ бурда истодаем, лекин ҳамоно бошад ҳам ман ҳамчун ҷавон таъкид карданӣ ҳастам ки имрӯз гурӯҳҳои ифротӣ низ роҳҳои тарғибу ташвиқи худро дигар карда истоданд. агар пештар мо фақат бо пӯшидани шими кӯтоҳу мондани ришҳои бетартиб агар муайян кунем, ҳоло онҳо аллакай ба корҳои дигар оғоз карда истоданд ва ҳеҷ кас гуфта наметавонад ки ҳамон ҷавон аз ҳамин чиз эмин аст. ва мо кӯшиш карда истодаем ки ҳама ҷанбаҳои муҳими тарбиявӣ ки метавонем имрӯз ҷавононро иҳота кунем, бо онҳо кор карда бошем. ва ман шахсан худ бо тибқи нақши чорабинӣ кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи гурӯҳи ҷумҳуриявӣ иборат аз ҷавонҳои фаъол 10 рӯз дар худи 4 ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Исфара, Навгилем, Сурх, Чоркӯҳ ва Ворух корҳои тарғиботӣ ташвиқотӣ бурдем ва як принсипи муҳиме ки мо пеша кардем ин ҷалби худи ҷавонон дар корбарӣ ва корҳои тарғиботӣ бо худи ҷавонон аст. ва аз ҳама муҳиме ки мо имрӯз кӯшиш кардем истифода барем чорабиниҳои варзишӣ. имрӯз шумо вобаста ба дастрасии ҷавонони деҳотро пурсон шудед. ман қайд карданӣ ҳастам ки ҳадафи асосии пешвои муаззами миллат ки солҳои 2019 ва 21ро солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карданд, ҳадафи асосии рушди пеш аз ҳама деҳот буд. ва ман ҳамчун масъули варзиш дар вилоят қайд карданӣ ҳастам ки агар дар соли 2018 105 иншоотҳои варзишӣ дар вилоят сохта шуда бошад, дар давоми як соли 2018 мо бо дастгирии мақомоти иҷро, ҳокимияти давлати вилояти Суғд, ҷалби шахсони саховатпеша, соҳибкорҳои маҳаллӣ танҳо дар зарфи 9 моҳи соли ҷорӣ зиёда аз 110 иншоотҳои варзишӣ аз қабили 92 майдончаҳои варзишӣ, 16 толори варзишӣ, 2 ҳавзи шиноварӣ сохта ба истифода додем ки худи барои ҷавонони деҳоти шаҳри Исфара аллакай 8 иншоотҳои варзишии соли ҷорӣ сохта шуд танҳо дар ҳамин сол. ва 2 майдончаи варзишӣ ки бо иштироки худи раиси шаҳри Исфара бо ва ҷалби бештари ҷавонон сохта ба истифода дода шуд, дар арафаи ҳамин рӯзи президент 16 ноябр ба истифода дода шуд ки то андозаи шиддатнокии гаравиши ҷавононро паст карда истодааст. ва дигар ин ки мо вақте бо онҳо суҳбат мекардем, Исфара яке аз шаҳрҳои беҳтарини саноатӣ маҳсуб меёбад ва таъкидҳои пешвои муаззами миллат оид ба омӯзиши фанҳои дақиқ дар он ҷо дар сатҳи баланд қарор дорад. ман шахсан беҳтарин барномасозои кишвар
از شهر اسفره هستند، بهترین دانندگان فن خیمه از همونجا هستند، بهترین دانندگان فنهای متماتیک هستند و من فکر نمی کنم که تا اندازه دسترسی آنها از جوانان شهر یا دیگر شهر و نوعی ها کم است. البته گپ در آن بر سر آن می رود که همون تا کدام اندازه همون امکانیت ها رو خودی جوانان استفاده میبرند. شناخته البته اگر ما با یک فکتی دیگری من به سهم شما میرسونم که امروز از 3 مرکزهای جوانانی که در ولایت فعالیت میکند یکی از بهترین و یکی از فعالترین مرکزهای جوانان در خودی جماعت دهاتی چارکو است. با اشتراک خودی بیواسطه محترم رئیس ولایت رجب احمدزاده تالار ورزشی از حساب مقامات اجرا حاکمیت دولتی در خودی همون چارکو ساخته به استفاده داده شد که در آنجا جوانان و نورسان امکانیت پیدا کردن هم از روی نمودی والیبال، بسکتبال و نمودهای گشتین الکی ما اونجا مربی ها رو تامین کردیم، هم از روی نمودی گشتین سامبو، هم جودو و گشتین ملی و گشتین طرز آزاد در آنجا مشق کرده ایستادند که به واسطه ورزش رو ما همچنین رکنی یک افتخار ملی و دیگرش پیشگیری جوانان از گروه های افراطی شامل شوی گروه های افراطی استفاده بردیم. ریاستی کار با جوانان در دوره برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان که برای سالهای 2019-22 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و قرار داخلداری مقام رئیس ولایت سوق محترم رجب احمدزاده به تصویب رسید. یک بند علاهیده در آنجا مبلغ معین شده است که ما در دایره گروه کاری با جوانانی که امروز در روسیه یا دیگر دولت‌های دور و نزدیک در مهاجرت مهنتی قرار دارند ما در نقشه گرفتگی هستیم. با دستگیری مقامات اجرا حاکمیت دولتی با گروه کاری عبارت از هم خدمات مهاجرت مهنت و شغل اهالی با ایشان کاربری میکنیم و نگفته نمانیم که دیگر ساختار و اداره ها نیز در این سمت کار کرده ایستادن و خودی کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک ولایت سوخت و شهر و ناحیه ها ما کوشش میکنیم بهترین جوانان و کارشناسان را به این گروه شامل کرده با آنها نیز کار کرده باشیم. تشکر. مشکلی که امروز به میان آمد پیش از همه از گوییم درست ندانستن ماهیت دین است و مثلا امروز در سمت پرقوت کردن نقش جماعت های محلی گفتیم که چون سمت ثابت ما اطراف همین چیز است، مثلا خادمان دین چگونه موقع داشته میتوانند در این مورد؟ مرحبا. البته اینجا این مسئله که مطرح شد این مسئله نو نیست، البته این مسئله آشنا هست و برابر آن که امروز تمام جبهه های اداره کنی دولتی که بر ضد این مشکلات همه با یک توجه خاص البته روانه هستند، معتقدان البته دین و خادمان دین هم البته از این در چیت نیستند. یک چیز را من ذکر کردنی هستم که در یکی از واقعه ها پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت کشورمان یک نقطه را ذکر کردند در سنه 26 ایول سال 2015 بود. گفتند که آن شهروندانی که امروز سفر میکنند به مملکت های جنگ زده به خاطر آن که گویا که آنها شهادت را به دست میبیارند، گویا که آنها یک مملکت خلافت را برپا میکنند، بعد از آن که خبر مرگ آنها به پدر یا مادر آنها می آید، پدر و مادر آنها برای از خانه بیرون برآمدن همراه همسایگان و نزدیکان و پیوندان واخوردن شرم میکنند. آنها حس میکنند که گویا که آنها خداوند با آنها نعمت را داد لیکن آنها نعمت را خوب استفاده نبردند. آنها از وظیفه پدر و مادری خودشان را از عهده اش نبرآمدند. در تمام برآمدها پیشوای ملت ما خصوصا خادمان دین را خیلی تاکید میکنند که شما باید که با همراهی جمعیت باشید، باید که شما در داخل مردم باشید. البته ما از سخنهای پیشوای ملت به خود یک خلاصه برآوری کرده در تمام نمازهای جمعه، در بعضی مراسم هایی که دینی می شود، چه او وسیع است چه او گویا که دست جمعانه است کوتاه است، یا که در تمام آن مجلس هایی که ما رو دعوت میکنند و ما رو در این یا آن نقطه ها سخن میدهند، در یگان جای نیست که ما آید همین مسئله ها نگفته باشیم. البته
امروز ما هم نمیخواهیم که دین پاکی که امروز ما گرایش او را هزار سالها با اجداد ما گرایش دارند به این دین، در نام دین باید ما یگان خیلی اسناد نبیاریم. امروز ما اگر به تاریخ نظر کنیم، تمام دین هایی که امروز هست، چه دینی بودایی است، چه دینی کاتولیکی است، چه دینی اسلام است، چه دین نصرانی است، چه دیگر دین ها هست، هدف همه دین یک چیز است: حیات مردم را به یک نظام خوب در آوردن. در نقشه های یگان همه دین های نامبر کرده شده قتل و کشتار و غارت و ناتنجی را ترغیب نمی کند. تمام این دین ها مردم را فقط به یک حیات آسوده به راه راست هدایت کردن به پیشنهاد، از آن جمله دین مبین اسلام هم. اینجا برادر خیلی یک نقطه را گفته گذاشتن، البته این در جایش بود. گفتن که امروز آن کسانی که به این رویه ها گرایش این رویه ها هستند، آنها امروز عنصر و روش دعوتشان را دیگر کس دادند. البته این خیلی این نقطه ضرور بود و درکاری بود. امروز البته پوشیده نیست که ما دیده استادیم که آن کسانی که در یک زمان نام سلفی داشتند یا نام وهابی داشتند یا که نام نهضتی داشتند، امروز آنها نام خود را دیگر کرده استادند، لیکن هدف یک چیز است، مقصد یک چیز است. اینجا باید که مردم کشور ما از این مقصد و هدف آنها گویا که بیخبر نماند. و اینجا البته یک سوژه خیلی خوب هم گفتن که آید از راه سپار کردن فرزندان ما به مهاجرت مهنتی. ما از کارهایی که امروز کرده استادیم البته به کمی هم گفته گذاشتنی میخواهم که وقتی که ما حاجیان را به سفر حج روان میکنیم، قریب 4-5 ماه با دستوری که از جانب کمیته دین به ما میدهد، ما حاجی ها رو می آموزانیم روش سفر کردن، روش اونجا گشتن، عبادت کردن، با مردم چه مناسبت کردن، به هر خیلی گروه و فقه ها داخل نشدن، فکر و عقیده آنجا را به اینجا نآوردن، عبادت را طرزش را چنانه که در پیش میکنن همین خیلی اجرا کردن رو می آموزانیم. امروز خوب میشد که جوانهایی که امروز به مهاجرت مهنتی میروند همین خیلی یک درس ها تشکیل کرده شود، از مقامات های حفظ حقوق باشد، از کمیته امنیت ملی باشد، خب چه از خادمان دین باشد، چه از مقامات های امروز اداره کنی باشد. آنها رو باید فهمانیم که هر کسی که آنها را از نام اسلام سخن میکند آنها پیرو او چیز نشوند. امروز برای چی نام اسلام را بد کردند و گرایش دینی گفت میگویند یا که تروریسم دینی میگویند؟ سبب چی است؟ امروز میدانند که آن مخالفین اکثریت مردم گرویدن به دین اسلام دارد. میدانند که از نام شنیدن نام دین و نام اسلام گویا که مردم به همون طرف روانه می شود. امروز ما باید دانیم که حقیقت اسلام را ما از کی باید بگیریم. امروز در مسجدها عبادت همه یکسان است، عقیده ها همه یکسان است و خوب شد که امروز با دستگیری خود کمیته دین امروز هر روز جمعه 2-3 روز پیشتر برنامه ها می آید که در تمام مسجد امر معروف موعظه یکسان هست. این البته خیلی خوب شد. یک زمانی بود که این برنامه ها نبود، مردم از مسجد گذشته به دیگر مسجد می رفتن که آنجا صحبت دیگرتر می شود و امروز البته خوب شد که همین رسانیدن به مردم همه یکسان شده. البته برای خود یک نتیجه خودش را می دهد. تشکر. خوب مهمان عزیز، من این لحظه یک پرسش افکاری برنامه رو برای شما منظور کردنی هستم که قشرهای گوناگون جامعه، کلانسالان، جوانان، زنان، مردها، در مورد اونه که ما چگونه توانیم که واقعا برای جوانان چگونه دستور رو پیشنهاد کنیم که واقعا آنها آن رو ببینند و راه درست رو یابند و بر راههای کج نروند. گویم در حیات آنها فضای خالگی نباشد، آنها نمیتوانند با یگان کارهای گفتن گویم با یگان راههای بد روند. امروز جامعه وظیفه‌دار است که نورسان رو تربیت کنند. تربیت در راه علم، دانش، معرفت و فرهنگ. با خواندن جواب کنیم تا اینکه آنها بیشتر باسواد شوند و از فکر کردن به چنین گروه ها داخل شدن رو از سرشان دور سازند.
ҷавонон бисёртар аз надоштани дин ва маълумоти динӣ ба ҳамин гурӯҳҳо дучор мешаванд. Бояд ба онҳо кораи фаҳмондиҳӣ бисёр шавад. Яъне ба ҳамун динро онҳо бисёртар фаҳмонанд ки дин ин хел аст, на он хел аст ки онҳо фикр мекунанд ки ҷиҳод аст, ки инсонҳоро мекушанд. Ин ҷиҳод нест албатта. Бояд ба онҳо бисёртар ҳамин корҳо фаҳмондиҳӣ шавад. дар барои ҷавонон бояд хеле баъд аз сомонҳои иҷтимоӣ онҳо ба таври дуруст истифода баранд, на ба тавре ки онҳо намефаҳманд истифода мебаранд. падару модар ҳаракат кунад, фарзандони худиша ба ҳамин кор роҳ натиҳад, тарбия диҳад. барои ҳамин ҳаракат кунад, ҳар як одам ёрдам диҳад ки ҳамин кор ба бачаҳои ёш пӯш нашавад. фаҳмодан дар кори коре. من میگم یگید خون مکتب خون جای بگور جای نگر برای روز رو پیروی حرمت کن خودت کنون حرمت کن مادر پدرت حرمت کن فکری من به همون جوانان سپورت رو مشغول شوند خوب میشه. پرزیدنت هم میخواد برای همین نوجوانان هم میخواد شرایط‌های مهیای کرماندیان کلان دخترک یک درشه احترام کند که یک درشه فهمد پدر و مادر گوش کند همش نقش میبره. یکم کتاب خوندن دکار دیگه تلویزیون رو پیداچوی نقصان میخواد اسلوب آزاد شد که نقص آدمو گوش کشون دکار سعیم حرکت کردن دکار که بریم هنرهای و هایکو امروز مرتب تطبیق کردن دکار که این بچه‌ها حواسمند شده اما کار که برادرگر برفتن میگرسه من بینیم اگر دیگه دولت و 6 سالگی 7 سالگی بچه همش میلیونر شده پول کار کنه فقط کار کردن دکار خلاص فکر خیلی نمیخواد. آداب و اخلاق و مدنیت در کار که جوانان با راه خود روند. سطرت به کار تعیین بوده از کوچه پس کوچه با نگردد تمام هیچ گوشش به همون کار میرد بعد اخلاقی میگردد وقتی که بیکار مون البته دقت میشه این کاری وایب میبرد. اولش که انصاف دیاد الله تعالی همین به صاحب میشه دیگه پدر مادر بلا میمونیم و پدر مادرم هایشو خودتون با هم تو خانه‌تون خبر رفتگی دیگه خیال که فکر کنید چی کدام کارتون معقول کدام کارتون نامعقول. همه وقت من شما گفتم دوست شدن دکار دوزی کسی من نکسی اینا نه دوزی هنر شدن دکار دوزی سخن شدن دکار نقدش گیرید و گندش پتویی تو تئوری نکنید. سپورت قدیم مشغول شوند. این چیزی که نظری شهروند بود. من میخوام نظری شما رو پرسیده باشم که این سوال جنبشی برنامه ماست که من میخواستم اون مسئله هایی که اینجا مطرح شد تا کجا مثلا ما در عملی کردن اون مثلا امکانات داریم مخصوصا در اون چیزی که ما گفتیم در اون منطقه هایی که یک اندازه آسیب پذیر گفتیم گذشته از این در جماعت های محلی. مرحبا. بعضا با گروه های گوناگون ما هم به اهل جامعه وا میخوریم سطح گوناگون میشود. یک دفعه من همیشه شدم به شهر استرارشان رفتم مرا به لیتسه بردن لیتسه که خواننده های اکنون 15-16 ساله با همونها گپ زدن لازم. اون تیاری که من داشتم با کلان سالم با هم موافقت نمیکرد. من مناسبتم رو دیگر کردم مثال هایم رو هم دیگر کردم گپا دیگر شد. بعد همراه هم یک استاد دانشگاه دولتی خوجند بودن حیران شد خنده گرفت گفتن که استاد شما همین پلاستیکی تمام چپه کردید دیگر خیر. بعد اون گپی که من خواستم گویم در جامعه مهنتی در دهات در بین دهقانان در اینجا موافقت نمیکرد. یا که بعضی همین عباره ها و کلمه های هستند مردم نمیفهمند. تشویقات و ترغیباتی که ما میگذرانیم همین رو ساده تر فهموتر عادی‌تر با مردم حتی میفهمیدگی. من با واسطه اخبار عموم وقتی که ما گپ میزنیم ما میتوانیم با کلمه های و عباره های زبان تاجیکی حاضر گپ زنیم دیگه مردم نمیفهمند. نفهمید دیگر خلاص میگذرند. اکنون ما مقصد ما چیه؟ مقصد ما همین گپی که ما میگوییم به مقصد رسد. هم نقطه اساسی رو فهمیده گیرند. ما در فرزندان هویت ملی رو تربیت کرده توانیم. زن، مادر، وطن. زبان، مادر، وطن. زبانی مادری میگه. زبان که مادر
کجا تولد میشد وطن به انا همین سه تا چیز قدر و قیمتش میرستگی شود بچه همو وطن گوییم بدنش وجرس میکدگی شود هویت ملی پیدا شود بچه همونده اینه کی تربیه میکند اینه ما مادران ما پدران ما تربیه میکنیم بعد همین قدری همین روزه آبادی و رسیدن در کار دوردستترین ناحیه ها و ورزشگاه ها ساخته استادیم امروز با راهبری من جناب عالی پرزیدنت کشور دوردستترین شهر و ناحیه ها و بیرق های تاجیکستان پرافراز کرده استادیم نشانی ملی گذاشته استادیم همین معلمان حتی پدر و مادران آچی بیبی ها باید دیگه همون بیرق و برده بچم این چون ماندگی گفته همین خیلی راه ها کدی ما های هویت ملیش بیدار کردن ما در کار به فکری من امروز هر یک جوان هر یک ساکن جامعه مسئولیت خیش رو در نزد جامعه حس کردنش در کار و همان ریفرم میلیتسی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری کرده ایستاده است مقصد و هدف اساسی آنها پیش از همه رابطه میلیتس کارمند مقامات حفظ حقوق را با مردم نزدیک کردن برای همین من امیدوارم که البته همون کسبیتی کارمندان ساختارهای حفظ حقوق سال از سال بهتر و خوبتر شده ایستاده است و در عمل تطبیق کرده ایستادند که آنها در حقیقت کارمندان حفظ حقوق زیرا در یکی از دستورالعمل‌هایی که جاناتان کوپر نوشته است برای دولت‌های اروپا و یا همون راهبر کمیسری سازمان ملل متحد آید به حقوق انسان تاکید میکند که بهترین و یگانه اصول پیشگیری تروریسم این رعایت کردن حقوق انسان است برای همین ما باید پلتفرم دیگر کردن ما در کارهای ایدئولوژی امروز به شماره نه به صفت کار کردن در کار ما یک 20 نفر که بگذار ملاقات کنیم و از 20 نفر همون ترغیباتچی پیدا کنیم 20 نفر 20 اویله و گفت الکی ما تا 500 600 نفر احاطه میکنیم حالا که ما کوشش میکنیم زلی 700 نفره پر کنیم و لیکن صفتی کارهای ترغیباتی برآمد کردن تا اندازه جوابگو به طلبات نیست این را باید اقرار شد و هر یک ترغیباتچی هم امروز با نمونه شخصی خود صداقت خود به وطن پیروی از پیشوای ملت را نشان دهد ما بسیار درباره کروپسی گام میزنیم لیکن خودمون عملهای کروپسیونی دست میزنیم باید نمونه شخصی بهتر باشد پیامبر صلی الله علیه و میگویند که در حدیثشان که کلم الناس علی قدر عقولهم شما مردم رو در دوره عقل خودش با آنها صحبت کنید در همون اودیاتور کیها هست دهقان ها نشستگی هستند یا عالم ها نشستگی هستند یا که دیگر ساحه نشست باید ما در دویمش این که ما در برآمدهای خود وقتی که مردم را جمع آوری می نماییم خوب می شد که سیماها را ما دیگر کنیم در چندین مجلس ها اشتراک میکنیم در زل ها فقط یک سیما هست امروز خوب می شد که سیمای شنوندگان را ما دیگر کنیم دوم مسئله سوم مسئله همین که آن موعظه هایی که در مسجد ها در نماز جمعه می شود این فقط گفته رسانیدن وظیفه امام ها امام خطیبان نباید باشد البته باید که در قطار آنها شخصانی که به نمازهای جمعه یا نمازهای اشتراک میکنند وظیفه آنها هم باشد که امروز در نماز جمعه چگونه سخنرانی ها شد کدام مسئله ها مطرح شد اگر این جهت ها قطعی ما کار کنیم ان شاء الله ما گمان میکنیم که شامل شوی جوان ها به این ان شاء الله گروه ها البته کمتر می شود و یک نقطه دیگر همین است که امروز چون که معلم خیلی اینجا نقد کردن ما تشکر میگیم از صاحبکاران محلی با دستگیری البته پیشوای ملت همین آنها در تمام جاهای امروز مرکزهای ورزشی را آماده ساختند این البته خیلی خوب است چون که البته بعد از یک ماه دیگر در جایهای قشلاق جایها قریب که کار پیدا نمی شود انا همون مرکزها امروز فایده میبخشد که جوانها به همون چیز کارها مشغول شوند یا که به همون کارهای ورزشی مشغول شوند چون که امروز ما دیده استادیم که نورسان ما تا به چمپیونات جهان برآمدگی هستند امروز باید که نورسان ما غرور ملی داشته باشند ننگ و ناموس داشته باشند ننگ و ناموس داشته باشند که آن سالهایی که 25 سال 28 سال مقدم بسر مردم چگونه روزها آمدگی بود امروز جوانها و رو ندیدگی بودند
کوشش کنند که همون روزها بازم برنگردد. برای خاطر همین اینجا خیلی قید کردن، خوب قید کردن که این امنیت کشور را نگه داشتن فقط وظیفه یک ساختار و یک مقامات ها نباشد، وظیفه اول پدر، مادر و البته بعد که فرزندان ما و شما باشد. تشکر زیاد مهمان عزیز برای اشتراکتان در این برنامه. من راستی همان روزی که در اسفره بودم با فعالان واخوردم و یک نکته از زبان یکی از فعالان شهر اسفره بیان شد، بسیار خوشم آمد و من اینجا تو فرصتی جنبسته برنامه و خیر خوش کردن میخواهم از کارگردان برنامه انا همون یک دقیقه نکته که اون نفر بیان کرد و اون فکر میکنم نقطه جنبسته صحبت امروزی ما شما خواهد بود. ما گاهی در زندگی انا همون نعمت ها رو میبینیم اما نادیده میگیریم یا به شناخت اون گوییم توجه نمیکنیم. خواهش میکنم. مرحبا. بنا ما شکرانه کنیم که چنین وطن محبوب داریم و شکرانه کنیم که چنین پیشوای ملت داریم. امروز شما سالم و بردم از خواب خستید در حالی که همه روزه بیش از 1 میلیون انسان در جهان وفات میکند و دمیدن صبح را نمیبیند. شما از جنگ خانمانسوز دورید و وطنمان آرام است. گرسنگی و تشنگی را حس نمیکنید. پس شما خوشبخت‌تر از 500 میلیون نفر اهالی روی زمینید. به مسجد بی‌ملال بی‌ترس و وهم میروید و برای این به شما حکم حبس و قتل تهدید نمی کند. پس شما از 3 میلیارد آدمان جهان خوشبخت‌تر می باشید. در یخدان شما خوراک است، در خانه‌تان نان دارید و لباس و آذوقواری نیاز اولیه‌تان دسترس است. خانه و در دارید و جای خواب دارید. پس شما بالاتر از 75% اهالی زمین می باشید. در خانه‌تان برای روز مبادا مبلغ معین دارید. با خود اندکی پول برای کیسه خرجی دارید که شما به قطار 8% اهالی زمین داخل می شوید که تامین هستند. این خوشبختی در آغوش وطن ما نصیب ما گشته است که نامش تاجیکستان است و پیشوایش محترم امام علی رحمان است. این برنامه توجه بود. باقی به قضاوت شما. خیر، خانه‌تان آباد باشد.